Israel le Hezbollah news October ni rukum sang ni somni pali Israel chuana thale hle lai be photo Hezbollah firfiak polte laka be pui chwa chunzom zelin October ni nga in rin ni le pathian ni October ni ruk ni leng le zan khwa in Beirut chimlam khodai fema Hezbollah ho in kulna le an mun poimo abe chunzoma ral kheldar le bomri in chonin ambulance room ri are me ulo Lebanon khopui Beirut khodai fema Palestinian ral tlante omna chu Hezbollah le Hamas win tom khom na an mantak wangin Israel in do thlona te chuan voi khatnan an beya asop ne hle he camp an be na hian mi engza chiange nunna chana mi engza nge hliam ti shiat alani lo Israel Defense Force IDF chuan khomwala tanga Lebanon anlu chil nuwa Hezbollah raldo mi zali somli anda thato ti soin Israel sipai pakwa in nunna anchan to bok ani Israelian khomwala tanga Lebanon pumpuilu chil atum lova Israel chimlam ramridep Hezbollah ho nget taka anin kulna munte chutchia chu atum berania henglai muna changhian Muslim helpol ti hian Israel anbe fo wangle Israel lu rukna na lever tam takan siam wangin poilian zok athen lo na nan thian fai don ani tun chum hi kum sang ni paruka cholkar nga lai anin be nuwa thapui thoa Israel le Lebanon anin be le na masaber ni in khamitum ai khan anin be na sa zok dai nge a tundin muna Lebanon ram chunga khosa mi noi thum sing sari sanga chu an sahim na zongin ramdanga antlan chhitoa hengmi te hi Lebanon khwale tuite chau ni lovin an ram boy wanga Syria le Gaza changa ral tlante an ni hlom Israel chuan nimin pathiani to khan Hezbollah commander Khadar Ali Tawel an kaplum ti an puanga Khadar hi tungkar tir lama Hezbollah sipai how tu pahni an loda thatto Mohammed Haidar le Hassan Nathir al-Raini nena thokho anni a kumin January tha a anti-tank missile ka farioval khobeitu te tho kha anni Hezbollah le Hamas Israel beitura in thurwal panna le chinayang maya in chobe anni a Syria chungchanga an ngai danin muloma se Israel chungchanga ro shui khat an wan thei Gaza Strip atanga Israel beichin tu Hamas hian Lebanon ram chung Hezbollah mi le sate tamna hmuna office nen lam nein Israel in abe na sarno hian Lebanona anbiruna sa a chungmi ti zinga an shwai tu then khat chu kha tokin anda thazau zau rengani October ninga in rinizing khan Hamas shwai tu langsar tak pani chu Israel in Hezbollah how abe na tha annia in rinizing Vatriana IDF in do thlona in be puya thakna a Lebanon ram chunga tanga Hamas khiding to ber Mohammed Hussein Ali al-Mahmud chu ka hlum ania Lebanon marlam khopui Tripoli anbe na rarel lama an thuak bur Said Allah Naif Ali ka hlum ani bok Anni pani antha nu lokyan Israel chuan Hamas sipai commander Said Atala chu dronin an loka plum to bokani Said hi Hamas peng pakhat an silai keng pola an hotu langsar tak ni in Tripoli khopuya bedoi Palestinian refugee camp anupui le afate pani nenan birua zilfo poring ti khonglui tla thin tu te tomna hi a in chopin ka chiat ani ta ni Hezbollah ho hian Israel te hi an labe chunzom ve ringa khomwala anin pomchil ba ka ramri nai khwa te chu rocketin an kap ol lo October ni rok pathiani tok ringot po khan rocket somthum lai main Israel hi an kap le a rocket tamzok hi air defense system in kap thama se aka thak lo then kha chu khomwala atla a poili ani ro a khoilo ni NIDF chuan an tarlang pathiani to khowar ma deu khan Hezbollah ho hian Israel marlama om Kiryat Mona chu rocketin an beiti puangin anu loka Israel ram chunga ral kheldar ti rikania Hezbollah ho hian almanara a Israel sipai omten kap zuiti an puang zui le bok in rinni khan Hezbollah ho hian Israel chimlam Haifa khopui bul loka om Ramat David Air Base chu rocketin an kapa
poya khoi dan shia chian alanilo Hezbollah ho hian ram ria Israel tank te chu missile in an kap chenwal ni in antar lang bok in rin ni khan Hezbollah ho hian rocket zani somni pani in Israel hi an kapa an mi le sa te thawang ho nan le an sipai liam le thi te lak chua an du wanga kap ni in an thu chua an tar lang Hezbollah ho hian Galilee rambial an bitum bera Galilee chuan hnuai an ka nuwa aram laili an ka chunzom le a helai muna cheng te chu bom le rocket laka tom himna an siama an tlan lut deu reng mai ani Hezbollah rocket ka chuana mun tam zok hi ramri hnaya omani wangin ramri depa Israel khwate thleng rang theilea an ron ka tanga second soma tanga sompanga chunga ron thlen man thin wangin mipui himna du te po an che ranangai thin li a no naw pui soilo te chen na mun an zo chuang si lova iron do min atam zo kap thlachin lo phi se chuan nun na chan an tam thin ngotang hetianga Hezbollah hovin ramri depa om Israel khwate an ka reng wang hian khosak ngam anilawa Lebanon ramri hnaya chengte chuan anin le lawan chwa san hloma heng anin le lo chwa san tu te hi an din mun ngai lu le a an chen na huna an let le theina ni Israel chuan Lebanon chimlama Hezbollah in kul na mun chu phin dar ve ka ngai ti shiain boruak le khomwala tangin be pui an chwa ta ani IDF chuan ni liliam ta chung ringot khan Hezbollah hian rocket zasari zetin Israel an kapti an tarlang Israel Hezbollah in beina wanga Lebanon anun na chanza chu sangkhat zali an kai chhota a an zinga zali somli hi an silai keng pol member an ni Lebanon rampon Syria le mundanga Hezbollah member an tha te nen phei chuan tunchuman in beina wanga Hezbollah raldo mi thiza thi zanga somparuk an tling to ti Hezbollah chuan an tarlang Israel in khomwala tanga alu chilnu hian Lebanon sarkar in thi le liam te din mun atar lan zung zung thei tak lo wangin nun na chan za thi hei ai hian an tam nge in arin om Lebanon mi pui makta duai khatle noi ni ze chu chen ne in nei lovin an wak waya noi thum le sing riat vel an sahim na zongin ramdanga an ral tan to bok Israel hian Lebanon a be rual hian Gaza apo be puela chwa chunzom ringa silai le bom puakri are me ulo Gaza Health Ministry Tarlandanin nikum October thla tanga Israel in Hamas laka be puya chwa nuwa Palestinian nunna chanza chu singli sang ni antling to a aram mi pui za asom kwa ze chu in le lo nei lovin an wak vai mek ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan tun naya ballistic missile za somriat zeta ron kap tu Iran chu na takin an changlet ngei don ti asoinona Syria Military Headquarters Tel Aviv athu soina a Prime Minister Netanyahu chuan khovel khoiram ma hian khatianga anram le anmi te be na khan palzam theingai lowang Israel po ina palzam don lo Israel hian ma ni inveng tur le a be to te be le turin dikna chan wawania chutiang chuan atingei bukang ati Iran missile ka chua zongzong hi Israel air defense system chuan akap thabik lawa chen kha chu Israel ram chunga tlain chiana te naw athena chungzinga chuan sipai thona tum hun po atel amai ro chu thlo theina pakhat ma ati chelawa an bung ruale mun ma poimo fu anei lo boka an kal ngain an kal chunzom ti Israel Air Force chuan an tarlang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hezbollah laka be puyan chwa mek chungchang soin Gaza rambial chunga Hamas battalion te nuai som dep kan tum chu kan zo thokhat to wangin chimlama cheng kan mi te hna anin le lawa an kirle theinan kan be tur thu kalo tiam to angein indona bung thar kan chuang kai ta ani Hezbollah ho tulu ber Nasrallah le athunei na kan ti top to a nikum October ni saria thil thleng ai ma apoilian zok khoitum Galilee run tuma malamek to ratuan forsa an sipai ho tu lok zwal te kan ching mit to bok kan sipai chuanom tak tak te chuan kan mel maten kan ram lu ruk an tumna aru ka an siam ram ri hnaya le verten chu chia a an ral thuam che khol na le an ral rel na mun tam tak an chu che to kan mit timim tu te kan then fai zo ma hovin kan din mun tora lang ruak to
kan nai ro kan la zo lo ati Netanyahu chuan kum khatkalta a Israel khwale tuite maimom ril ne na te khina nui so tu tun haya an ka lhum tak Nasrallah chu nui le tin ama le khovel hian Israel theu neu lo zia ram chak le thil ti thei lo nei lo le sipai rupuan ni zian thri chiang to nge yang Israel chuan amit no te khoi tua piang chu ama chon zelang chung zinga chuan Gaza Lebanon Yemen Iraq le Syria tanga be kan to na le be kan ni na zong zonga amazing hlap tu ber ama Iran nge hi atel Israelin man lai nam mole nun rong pui pui te ang maya mi la be ching Iran le athui shwai te hi abe mek na hi tunlai khovela chengram sang sang ten an thlopin an tran tlat turani chuti mek laya French President Macron le khothangram then khaten Israel ne na ral thuam pek lo an lo ro thi zaklia lia ro city in ming malman mevin ral thuam ne na in thun zom konga Israel shek mek rot tu Macron a soi selani Israel melma shwai tu ni chu mani thlan lai ang mai kan ni anti to kha Hezbollah ho tulu ber Hassan Nasrallah thak tu nian soi hasem sifedin chu ninga nia le hnuaya anin mu khom na mun be ani nuwa biak po thei alani loti Lebanon security ten an soi Israel hian Beirut khopui dai fema Hezbollah intelligence headquarters le an mun poimo sang sang omna dehi e chu ninga ni khan abi ka siam bom mit nein abeya an mun be le hnuai bang kara sifedin le ashwai tu dangte chanchin hi tun thlengin shiat zui tur ala ri lo Hezbollah ho point an shwai tu te chungchanga thu chwa engma an nei lawa an muyan chip makri ani Israel TV channel 12 chuan safedin hi athingei niarin na alian so thleti an tarlang chan chwa na thok tu te chuan thi le hliam te zongin in chim then fai na thokma se an thlenchin ala toy hleya bom hian le hnuai chung thuk tak thleng avera khwardu khopa aden ba ka abul naya inding thapui pui te chu chim deuh veka khole man ro thazok nen lo chuan then fai ngai na po aw me ulawani ber mai Lebanon sarkar chuan rampo na changa chanpui tu cha lu rotma se Israel in rem tilavin adang thung ani IDF chuan Safedin he Hezbollah executive councilor khaipa ber ani wangin anpola political affairs le anral be chungchanga malatu ber jihad council tenen an thukhom china an kala hian le hnuai bangkara anin mukho mek ni enan soye ama hi pui thiam ni en zol nei Mohammed ta tha ka zel ni inan ngaya an shwai tu boral ta athi sen zom puini bok Hassan Nasrallah ang em chuan ram ro rel konga da sang lo ma se an sa khwana zona tangin an chung en hlea athi nge adam ti chu hunin ala shil thuayang